Matongoretio ni Kinuthia wa Mwangi. Athuri aya maugite ruriri rwa Gikuyu runginyitana na ruriri rwa Munjaruo, bururi ni ugiyaga thayo, makiuga ni mehaririirie kuhurana na ukabira. Muthe Jomo Kenyatta na muthe Jaramogi Odinga makiuga no mpaka tukanyitanira, na twahota kunyitanira ni twahotire guteithania muno uhoro wa kuruirira bururi uyu, na tugikacoka tuika ati ni tukunyitanira nginya thirikari ya mbere na tugithondeka thirikari ya mbere Kenya. Koguo ri twina uhoti na no tuhote gutwarithia Kenya na njira ĩrĩa yagĩrĩire. To avoid issues of tribalism and incitement that is all over this country, we are here to condemn the issues of tribalism and the words of incitement that is currently going on in this country. We have come to harmonize the relationship between the Luos and the Kikuyus so that nothing should come in between us. Nobody should put a wedge between the Kikuyus and the Luos, looking at the origin of the country's leadership. Athuri aya makiuga ni mekunyitithania ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya. Na saa hii tunaona kama kuna uchochezi, na hiyo uchochezi ndio inatufanya tumekuja tuongee kama jamii moja. Na yule mtu ambao anaongea hatuwezi kushirikiana na Wakikuyu, hiyo ni yeye. Hiyo ni yeye, sio ya Wajaluo. Nimekata. Nimetoa onyo kali. Yule anaongea mabaya kwa Wakikuyu ni yeye mwenyewe. Wajaluo tuko pamoja na Wakikuyu. Tena tutatembea pamoja kama jamii ya Wakenya. Na sio Wakikuyu peke yao. Hata Kalenjin tutatembea pamoja. Hata Wakamba tutatembea pamoja. Hata Wakisii tutatembea pamoja. Hata Luya tutatembea pamoja. Wazee wote tutatembea pamoja kama Wakenya. Oho no mwete mweke uyu gukumithia uteti wa ngui wa kuhuthira nyanake guthararia micemanio ya kiuteti. Ona andu acio mangicoka mehere guku gunism riu guthondekwo ituike jama kana military ya mwanya kana itari yama na ni kunina bururi uyu. Twaga nginya kuona security ikiruta wira wayo. Githumo twaiguire no mita nini guthi haria mathiaga atukimona na migui marorete naku na makarekererio mathi gwitu Nyahururu town thigari ire hau to tukirigwo gitumi gia gukinya hau gutwike ati gukurwo bara nginya thigari ire hau ri hihi niki twaga. Ino ni ceceni ya Inooro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngigie.